Dagaman siyam kajing dokumen tang na kabenta ki bor jang ka Sidon Secondary School nrai na kabenta ka thanong po bat ka district Riboy Hibro Kawai. Hagbagan ka school kalapan kre ban let mi khamat ka district Chakalampong ilakai football jang school kablatip kum ka state level inter school Subroto Cup football tournament arajar arpulai kaban long hakanong ba shlong na do ka arpulai terek unaitung. Haswa ba kini kakanhun nila kay football jong gikna kan thai bahapo kanyo snam karta jong ka Sidon Secondary School bakin mi na kani ka district. Kibor pniat school gila penlong ya ka program ka bakerpang banket bok kit ruyang. Ya ki thai la kay jong ni school ka bala penlong ha ka khat praterik unaitung arajar arpulai ha ki yang dorbar jong kusnong Sidon. Haganing kesengi lawan ban Aiman Siem bat kit bok kit ruyang dagiro pau kmat ka Them Riboy district ki bakin top yu ba Bipul Thangkeu presiden ka RBYF Sengkeme kumu Kongsan uba Rocky Marwen kumu Sumbut Kongsan uba Ike Lapang orang ba Snong ka Sidon uba Sumar Langswer coach jong ka kunhun elakai kinong elam ka RBYF ka Seng Samla Sidon bat kibai-kibai. Habakran dengan program uba Ike Lapang orang ba Snong bat kumu dukhat ka komiti jong ka Sidon Secondary School. Ulapan pau ke jing kemen ke bakrau halor ke jingla jong kane ka jaka ai jing nang jing start ban kot chakathong ban yo let mi khmat ke district Riboy shakane ke lumpung ila kai football jong ki school ke ban salong ha kanong ba shilong ule tho ru ba kane ke school ke dai ke brangdon hapdeng shibun ke jing duna nrai klem da chong thaj ka jing tristom kino hikai tang ban ai jing nang jing start nrai ban pelat ru ki khna pule ki bran sap ila kai football bakin la ban pun urlong ya ki jing angnut jong ki Nagaliang kirang ba kibalawan na ganing kesengi kila ay kajing yaro yagi kena ilaka jong ka Sidon Secondary School. Kibada kajing 3 minut jong ki bat kajing pendon kam hok ilaka sap. Ba kilala ban poi sya kene kathong. Kibor peniat ka Sidon Secondary School leng bau principal uba James Nongsiet. Ha kene kesengi kila pun ku buram ya baro ki kena ilaka football jong ka school bat kila ay ku blai kerpangru bat kajing kit bok kit ruyang. Ya kitu kiriu shimet bat ki kun hon seng balang bat kibai-kibai ke bala kersane kene ka hon ha ki bobon ki liang kat bagi deng shim bantah ke lempung ila kai jong ke district level Subroto Cup arhajar arpulai upper primary district Pinangdon district secondary section kalau Pinangdon di higher secondary Pinangdon kita kelas punya sekmat ni district kita dan akan cengih apa kau kenal mesti ke football competition tang ke perkilan kan anda dari Allah berarti berkamai ni dan ketua pelajar ni ke keteng klub jungi di Subroto Riboy United FC ni lasangnya ini klub bagi staff ketua ni bersama dengan Riboy District hadu mentang untuk pelih semua yang girls wing hakan ni klub jungi dan pelih semua suatang yang males wing di Sindram kenapa ngikwa jaga film suah ngikwa bermorak suah jaga enam berborok ini itu jaga Riboy United ngira yo jaga pulang berborok kita itu jaga di klub but less SPSP ngintai makro hak beli ikut ngintai kiba bertibet ya di hak di kacing siu jungi yo player kam tunai kan nyo hajar kat dibailakan yang klub jungi dapat dulu yang misi orang jasan sparks dibailakan yang klub jungi dengan kawan sekarang bagi Sidon secondary school itu mi players but minyo yang players bertibet di nala kita nala yang jungi